U petak je u Kaknju uručena donacija gospodina Tajiba Bjelopoljaka, predsjednika Teniskog saveza ZEDO kantona, za 2 kakanjske škole i 1 obdanište. Više o svemu tome u prilogu koji slijedi, a za televiziju VNet govori gospodin Tajib Bjelopoljak te direktori ove 3 ustanove. Zahvaljujući predsjedniku Teniskog saveza Zeničko-Dobojskog kantona, našim sugrađaninu, gospodinu Tajibu Bjelopoljaku, i donatorima tvornici cementa, rudniku mrkog uglja Kakanj i firmi Beta Company, naši učenici danas primaju donaciju vrijednu tenisku opremu. Ova oprema će naći mjesto u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja i svakako u vannastavnim aktivnostima. Ja se zahvaljujem u ime svih, kako inicijatoru, tako i donatorima na ovoj donaciji, a prije svega na ideji da ovaj sport polako uđe u naše škole. Prije svega ja bih pozdravio vas što ste došli da popratite ovaj događaj. Pod pokroviteljstvom Teniskog saveza ZEDO kantona uz pomoć naših donatora, rudnika, cementare i firmi Beta Company i obećanje načelnika, ja smatram da će izvršiti to, uspjeli smo da uđemo prvi u Bosni i Hercegovini sa mini tenisom u škole. Meni je lično drago što sam ja iz Kaknja kao predsjednik Teniskog saveza ZEDO kantona upravo u Kakanj gdje je stigao mini tenis kao sastavni dio obrazovnog sistema. Također, veoma mi je drago da je obrazovanje, odnosno sistem obrazovanja prepoznao da sportski savezi i klubovi su u stvari dio obrazovnog sistema. Znači, osim škole, da je i to praktično nastavak, da kažem, škole. Zato još jednom se moram zahvaliti donatorima, svim nastavnim osobljem, direktorima škole koji su ovo prepoznali i što je najbitnije, napravili smo jedan kvalitetan skok da smo shvatili da i ovaj sport mogu naša djeca da igraju, da bez kompleksa ulaže sa drugom djecom svijeta, da se takmiče, jer ovo je sport za čitav život, i za mlade i za stare. Sada su dobile 3 naše ustanove, odnosno 2 škole, to je Hamdija Kreševljaković, dobila je 22 reketa, 1 mini mrežu i dobila je loptica nešto oko 30. Zatim osnovna škola Omer Musiš Brežani, dobili su također 1 mrežu za mini tenis, 20-ak loptica i negdje 10 reketa. I naše obdanište, gore ovo Mladost, dobilo je 10 reketa, 1 mini mrežu za mini tenis i dobili su 15-ak loptica ovi koji su za taj uzrast. To je znači, ostale su nam još 2 škole, nismo mogli trenutno obezbijediti sredstva i za te 2, ali nadamo se ako Bog da ćemo i za Mula Mustafa Baševski i 15. april nam je ostao doboj. Jer u našem programu, u strategiji Teniskog saveza su i te 2 škole, što se tiče Kaknja, obuhvaćene. Imamo po drugim općinama, ali što se tiče Kaknja i te 2 škole su obuhvaćene. Međutim, zaista nismo sad u mogućnosti, ali ćemo pokušati svim silama da i u te škole doniramo, odnosno da dođe tenis i u te škole, a kasnije će biti i u područne u kasnijem periodu. Međutim, ove su zaista na programu, međutim i ovo je veliki iskorak, s obzirom da do sad nismo imali to u školama i zaista jedan zaista lijep gest od svih koji su u ovome učestvovali i još jednom svima hvala koji su potpomogli ovu akciju, bilo materijalno, bilo u drugom smislu da nas podrže, kao i vama. Zahvaljujem što ste još jednom došli da podržite ovo medijski. Evo, vidite da nas skupa svi ovdje predstavljeno jednoj lijepoj inicijativi, jednom početku osnivanja tenisa u našim školama, znači zato je to zaslužno, kao što vidite, gospodin Tajib Bjelopoljak, gdje je predivna, sjajna i mi uposlenici, ja kao direktor i učenici smo je zdušno prihvatili. Donacija koju je gospodin Bjelopoljak danas ovdje nama donirao je dragocjena, velika i mislim da će koristiti učenicima naše, kako učenicima, tako i nastavnicima naše škole. Mi se sa sveg srca zahvaljujemo.
Podrška Teniskog saveza će nama dobro doći zato što će djeca imati priliku da koriste rekvizite koje ćemo dobiti na poklon. Također razvijat ćemo sportski duh kod djece i nekakav zdravi način života što je nama jako, jako važno. Još jedan put se zahvaljujem gospodinu Tajbu Bjelopoljaku i Teniskom savezu kantona.